Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kyo muntu Wiki gima mwancho muri ya wiki taseni Ensoko na mugorobu miyana inde tokumera na hasu murubirio owal fita tokumera na daktari obekago tasomia igoro ya maroire mwancho muri ya gokwariga ni bene to sanga sobwamo buchaka bono igago ika omoire nyara yonsi na boko yabwatya wetera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV nchinkuru kwa Kerubo Frida Jangirili bagalia bene kwa liya daktari atumenyene kyakorwa na boigo ngaye kliniki kyake gotoka karibu sana daktari. Asante Frida. Kuri ne daktari Kena Moses ngogo daktari ya World Fit Health Centers. World Fit Health Centers ndio wate kliniki gabo songo ase nyumba ya Uhuru Plaza egorwa ya gatatu room 307A. Karibu sana mwanchi mulirili. Asante sana daktari. Kono mwanchi mulirili ase obutko rero nigo tukumurikira uburere bwa diabetes usuburere bwa sukari. Daktari kora teresera ngo bomburere kiyoboya. Uburere bwa sukari wona yana n'uburere bundi buri very common busabanta abantu babwate. Ogende as family kininge abantu abange mbabwate uburere bwa sukari bakunya kunywa mayogo nande uburere sukari onye uburere mburubu benje uramburi n'uburere bwa sukari sababu abantu abange bona igabwata a lot of complications nabona kifigo bosaleka n'abantu babwate uburere bwa sukari so uburere bwa sukari umuntu ubwate uburere bwa sukari kamanya na kyakurenda umubiri wawe ikatoka tanga umuntu nabwate uburere bwa sukari ngituminyetse Ntomenya kinga esukari ya etani yeke wanga kiye wente kobere so manyinga. Kalinye sukari nembe Frida. Kalinye sukari sumogere nembe. Ya etani yeke wanga kiye wente kobere koba. Esukari ye wente koba around 3 to around 6.7 millimole per liter. Ine rewone sukari ingia eko konya umubero wo kolega notakire. What I'm trying to say is this. Nga mubero wo togo kora kinde gions onye tuwete sukari. Wono wongo weito. So wongo mbogo kora gasi gions vitabuete sukari. Every cell in the body nitagete sukari. Lakini bono ekere sukari ye tani ye kiwango kile sa manyinga bono itali sukari. Uno bono no buruire. Matebiringe sukari ingia wente koba 3 to around 6.7 millimole per liter. Wono yitandi 7. Lakini kero kwa ragiri nabere ikibaka 8. After a few minutes yana kawaida. Lakini sukari yao ya chile 11, 12, ya chile 13, ya chile 20. Abantu mbale to gupima sukari nyawante machine gusinyo gupima nga ya itani yike wango yewente koba. Wono esukari tali wono sukari ye kolenta ngento kolenta maweye somube esomube kolenta ni chande somube ni chande wa chikorre menge sana kisukari ntobwate type ubere kisukari ntobwate type birenga ibere ntobwate sukari yabantu ebigori yebike sukari yebigori yento ebike ekero kwanyole sukari ore miaka 40 years and below ene sukari yake goyegeke ani tubwate sukari yake goyeke nene abantu abanene so tubwate juvenile diabetes ama type 1 and type 2 type 1 ne sukari ya ebigori yebike na type 2 ne sukari y'abantu bago kiri gusaba era banene yankoro kitabauti ekero kwego mwana mukabwa tubururu bwe sukari nkiye minute minute nga
mubiroye tuli ko produce insulin ntubuya tegen tuli insulin insulin is a pump ekurusia sukari esa manyinga yera into the cells across I think it was doing no I have not sure like thing I'm calling no was say a pancreas a pancreas never the cells you go produce insulin you have better cells was say insulin of Langerhans you go produce insulin bona insulin gas ya Frida no kurusia sukari esa manyinga into the cells no ekero umuntu abwate type 1 meaning cell chiko produce insulin kyakule ngiriko produce insulin at all nakiko ukora bukora ki insulin dependent diabetes ngako common diabetes ndani maisha yake yote kagera bono taligo produce any insulin we come oiwete insulin we go supplement na insulin omanya komenya uno buriro bube sana type 1 uri abantu abanga bwate type 1 buri sukari type 1 it's quite unfortunate na mbali komenya myaka mingi muna type 2 because we got a lot of complications so ekaro bwatu mwana bwatu buri sukari we could to a lot of knowledge utwara ubumanyi onye kubwata type 1 we could to ubumanyi kumonye buri wese kanya nkingwente gukora nando kole kirwende gukora egera maisha gaba umenya matuka mangi because buri wese ka type 1 bubwata complication into vive za kwanto kole ati mono nto bwata type 2 nero ono type 2 yabantu abagotu usabantu betani myaka 40 years and above ili tandile koroko non insulin dependent immunity koroko non insulin that does not mean insulin that's what it means immunity ni pancreas yago ngo produce enough insulin it produce enough insulin isimichando kayire emechando obwati ngintu koroko resistance mubirogo wangire wigo machiko ya insulin bona ke ko bwate type 2 so nto bwate type 1 nto bwate type 2 type 1 ya bana type 2 ya bantu abago tusaba nende baitani miaka 40 years and above na toji ko right to fall okay ndimo sana daktari asokwele sirega so bwagale kule ndo muntu nabali bulinga ngikirale tuburiro bwa bwesukari nkiye ko lento buriro bwesukari swali sana nkiye ko era bantu bwate buriro bwesukari abande batabuhati ketu cyake na type 1 keto koroko na type 1 type 1 mono iya bana bake nabanyi nabagakora amagoso mono abandi nakaki nabera bwati family of course lakini amagoso na togokora abana baitu tu abayiboyire bacha gutwara buri wese let me show you ekero kogende clinic yekoro kunga antenatal clinic video overegete wachira se clinic machikonaro kwego se clinic watu ngaki oge ndogo mkio mwana ogo exclusively for 6 months ngato wasa ko mwana ogo ndagire ndiyo omogonki emetienye sita otaliko mwakindi gions wono baraba jeuri kuna wajeuri ama ngatimbu ati mabere etimbu ati orobere rwane mbubu ati ama vera isaine wono mwana kunyakolera bokora biko kogendera ko mogonki ko bere ama bera yo kurusia make aisaino mwana wono waja ko mwenda girindi waja ko mwa machi ngo mwana wekai gwa machi waja ko mwe kwerende ama kwende amabere y'engombe na mwana oli enchira yayo yendagira tera konga era digest amabere ali so omwana otwara o develop what you call autoimmunity kukie samabere bone kero ubunyamasi bwaye bwenda bwaite pancreas ako waje ko mwana ndagira atari kimya kiriyo kuragira
wachake kwa mwantari kama miezi 6 umeanza kumpatia chakula. So this lead to autoimmunity, yani ubunyamasi bwaye bwenda bwite pancreas umuntu onyoruburu sukari. So what am I saying? I'm saying this, I'm advising people like this. Ekara kwa nyodo mwana go freedom. Mogonki mitinyi sitere umayoja ko mwendagira. Tozo ko mwendagira atari kimitinyi sita. Even tina bikora byari ntuburu sukari. Abantu bo tuburu type 2 type 2. Manda kibaga nyoburu sukari. Nabora nyoro wate stress nyingi yari ntuburu sukari. Familia au uburu sukari mboro. Wacha yakwera wacha kanyoro uburu sukari. No bugate tulikokora gas. Watu wara resistance. Tulikokora gas inkongo. Bono koragira sukari you don't need sugar. Wekara nsiga ko mambaka marugo nki koragira. Ayo ganta kuitendagira dayo karazi ku mambaka marugo. Yagira kwanyole sukari. Ko mubero monene. Kwa bero mubero monene saidi. Bono uko garere otwara uburibwe sukari. Obesity. So nken ombori ngoteba yo. Ore buribwe sukari type 2 y'abantu abanene ni ya kujitakia. Kama mtu angekuwa anajua nini anataka afanye angepata ugonjwa wa sukari. Ngandi yo bakora masoezi tokonya buribwe sukari. Onye go ngandi utari kuragire ndagire umuntu akoragire ndagira diet itabuga fiber. Ndumo bakuri ndagire mbe free. Kwanza basubati numono akamochere ngabuga tinyenyi gawo anything just sugar ngakwanyure chai na mandazi wegete sukari mandazi yabwate sukari kama yote kana rage unakula chakula mbaya. So when you eat a lot of junk food indagire itabwate fiber umanyete chinyenyi chikogere sukari tegenda bwange samanyinga. So ekoregulate sukari yake usikwenda bwange. Ona ayo kulie ndagira etabuga sukari. Okulie ndagira ebwate etaliko gokonya. So you have to look at the diet. Ndagira kinkoli. Bolinde ndagira ebwate chews. Una chinyenyi nyingi. Mwete kumaja kwa hoteli mwete free. Uziwe kwa hoteli kwa rero. Mundagala ndirubo kuma nenyama na mboga sosa. Karumu ndako akurwania bantu. Nani amekuambia mimi nakula mboga? Mimi nakula mboga kila siku nyumbani. Mbona niwekea mboga? Mimi si mbuzi. You know? Mtu chora kusaka nyama na ugali anaacha mboga, which is very important. So ndio mwanzo kwa tanganya kwa tuligele na tukoraga. Yeah. Kwa vile kwa nera igoro ya ngikera leto borero bigabo wa diabetes. Kurende tuligelinga sense moye bimanyerere cy'umuntu akarumanya ngo turi sukari. Uri sukari mbugo atimanyerere bitatu very important. Ikimanyerere getangani okora kumanya kwa cyo turi sukari. Q. Ogotware Q yo kunywa mache erango. Ere igoro saidi. Ekero kunya kurande ugutunya kunywa machi yoka. My friend, nyoka nyagitari opim. Ugu mutatunywa machi. Utatunywa machi yoka. Ugu teki kunywa machi kidogo, kunywa machi kidogo endostali upimo ugonjwa wa sukari. Awanya sukari kwa twali. Number 2, kuitera machi saidi. Iga machi aliyokonyo taliko tenezo muberogo nando okogende echo taliko genda into the cells okogenda kuitera machi onya kuitera machi yoka. Na wanya muri sukari wakali watwali egento kele nenchara obuga tenchara enene saidi okoragira you know your cells are starving. Kisel kiagesa manyinga eso mubere sukari tego ikororo ikitanga akitoe sukari tokonye sukari kwa bike sukari na sukari itokwenda into the cells ego tikalesa manyinga bono the cells are starving. The cells kibwa tenjara kikotenga akiragira uko koragira mono kumbe sukari yakomentekesa manyinga tego into the cells. So ekara kwa bimanyire bitatu kwanza. I'm talking about
enda ukutwara inchare nene mono what you call polyvalgia eso bunyagitari watwale witira match side what you call polyuria kuitira magiriuka nande natwatebire ekyukere igoro kia machi ema nyina byokora robitatu lakini wone ibinde mbere bigocha baadaye evidonde samago kwacha gutwara boils kwa mfano egetonda kitali kugwene somubere orosterioka amaisotori korora kwacha gutwara pin needle sensation yani magura gakuja kuganda ema yono bine mbere bigocha baadaye korosa saidi mnangenda goteba Frida tulikunyara gukora gasindi yonse oko keo mubere kwali ngo mubere omuntu monne bononya kwa jigo jenya kwenda kuchinze chikijenya kwenda kuchinze you lose a lot of weight because you're losing a lot of because omubere ogu okobuna mafuta be sukari gere ikizari gitumie kumbe nali sukari ziko ende sabanyinga so you start kwali ngo monne waje go care ini dalili ya ugonjwa wa sukari lakini naendelea kusema angalizo dalili za kwanza 3 unakunywa maji sana unaenda choo kujua sana na nini na nimekwambia kujua sana na una njaa sana those 3 nini symptoms very important. Okay, ekara daktari montaro lire ibimanyerere bunebyo kerekende ngetambukero kikiria bwanete kuri mutya kwa rode manyeri munebi wacha ikore manyeri ibitwatebire ntige tanga nigende nyagitari ekero ko nyagitari opimu ekero wapimiru tumanyunga esukari ya unga chekoro ekoro kanesa manyinga you have to come the hospital for laboratory testing to pime sukari toronge sukari ya gere tumbo pima sukari ga yankoro kiyo Frida urire bwe sukari wangenda goteba kendi nkeyo kebense yimwe urire bwe sukari njomboli urire bwe sukari nobule under category za ibintu bikobo kwende muna twatebe cancer n'ibintu bindi batabanda bange babwete utoro urweche bisana lakini wewe bange sukari nebwete even more complications urweche so what am I trying to say we common touching gitatu pime sukari yae nago tebidira urwe sukari mbugwa kime chande menge bugo sari mu bero Obogima bali bakonya ore stroke n'uburwe sukari bugo change bali buri kishida chenkoro n'uburwe sukari bugo change bali bakonya uburwe high blood pressure n'uburwe sukari bugo change uburwe sukari bugo sari meki wale ntabwagere meki yako ngapa watu wali ndunga atherosclerosis uburwe sukari nabo sa nerves abagaka bali bavuga tuburwe sukari bakunyara kuri mu mugonda mselini bacandike saidi uburwe sukari bugo sari kirege ntumubere we don't want to engozi yae go sarika kirege ntumubere figo ya sarika so uburwe sukari bugo a lot of complications kinyingi tutakwana tukure kwaruga abantu bakuna cyomaguru n'uburwe sukari abantu bakuna cyomaguru ngekia nga gatware gintu ikuru kunga gangrene okugorokoga ku wanyokorokogo ngorogori gwakure ngendo anacho utwale what you call wet gangrene into what you call wet gangrene and dry gangrene nabantu bali bakonya sigara ikiara gegoku lakini yani kia umakie ngebuga ati machi lakini uno buri sukari akoro ukugorogotonya machi bantu banachiri buri sukari naro bantu bakona chu because yano banachiri magoro because buri sukari efigo goku abantu banga bakora umumba ya India bachikokora kidney transplant n'abantu baboti buri sukari buri sukari si mchezo and that's why we tell our viewers ngaki tuteme kwire na ntonya buri sukari bana to manyingo nga clinic ya One Fit je kwena no Oborwaire asubura iroboiga bisukari buri sukari esenyege uri sukari nko gwena bole let me tell you uri sukari nko gwena bole uri sukari butali ko gwena type 1 mboli ko gwena uri sukari type 1 boli bwa abana mboko gwena nobody should like you uri sukari type 1 mboli ko gwena
you be wasting your time. Unataka kungaina because na wale watu wako kungaina. We don't want, unajua sisi ni madaktari na udaktari ukiangalia ethics ya udaktari ni kusema ukweli. Wakati naona watu kuna some quacks banga ino muntu ni usobole mubuaye umwana na watu uri sukari ngana chagwe ntako gwena uri sukari lakini nabakomenya matuka mange ekera bote uri sukari nketa kirakore kumanya sukari nimbwate sukari goikatware machine opime sukari yayo manya sukari yayo nkagire what am I supposed to do nkinda kore egede sukari tendeta a lot of complications because abantu bote abana bataba bote uri sukari nkonyo bari ndi nga acidosis mubiro yo kuba na acid yerego nkonyo bari ndi nga ketone bodies chiko atakufuyeni vitu mbaya sana. So kuikapime sukari yale ndi sukari yayo tali kugwena lakini ndabakomenya matuka mange abwate uri sukari lakini what about type 2 type 2 ngwena bani type 2 wanapona namna gani twatebire ngaki type 2 babwate ndi insulin resistance no mubiroye wangire kuiwa machiko ya insulin so ngacyura wena uri sukari uko wena uri sukari kwetera so kurusi resistance eso mubirogo kiseri cyago gutumye sukari so ntutwa freedom abantu bakira bange sana nyitari yitoga igabo bwate sukari bangotenga mbako wena bawene abantu bange satwa wendige to reverse the condition montago jabwate uri sukari more than 20 international minimum per liter to change wa kumuntu uwena utikutumia mariyo tora bantu bagutumia insulin to aba change wate kutumia insulin because tokoba advice diante bega freedom uri sukari no mwenyene uri ubwate sukari amanye ngana wente kokora kigwena ngakiara akora gwene amanye atware information ali nyinchi nyinge akola lot of exercise mazoezi alage ni manga ndota akule vizuri akula lot of veggies within a very short time umuntu yongo cyara gwene so we katika abantu bomanya buri sukari ko gwena buri mbaba zo gari bakanga mbali ko gwena buri sukari ko gwena buri nkwanira ngamaroira aliara lempe kubwatkana no botabweni bwo kuborero bwo sukari amaroira gocha amaroiros umai tu buri sukari Frida number 1 ibokolowa immunity Obonyamasi iguburu sukari ndomo gukora una lower immunity ya mtu so you can imagine kama una kinga ya mwili unapata magonjwa yote watu wako tu wale pneumonia enyinge na watu wote uri sukari watu wate UTI urinary tract infection na watu wote uri sukari abantu wako twara uri high blood pressure na watu wote uri sukari watu wako twara stroke na watu wote uri sukari abantu wako twara heart problems na watu wote sukari watu wote kidney issues na watu wote uri sukari abantu wote bwa chinguru chokole mamogondo na watu wote uri sukari so mtuja kuona marure ntokokora boils nini ekero bunyamasi bwago bwakirense nabokonyero bururi bondi bwensi somobe nchera ki kiri mwanchu muri ye byara bakagwetanga urasokanya ruborero bwo nakiura akorito nyaruburu wesukari abantu bari baje kungaina agari ngaki ngomo ngise to buru wesukari bororo bono nakiya barambwate kinda kana buru wesukari nkubwati bolenderi gete family gete lakini nabuka tuto buru wesukari lazima zinombu alengo nabukana nakiokokana kora mazoezi fanya mazoezi kwa mzuri eat right kali chinyi nyinge Frida kora bantu bagwagira bakada kubya mutakuri ukubonga naiga kanyiko irubo kubwezi kuri mtu anakula ugali kubwa ugali kubwa unapeleka wapi mbona unakunywa sukari sukari murena na weni gaiga arengo kore company gete e company bakwe bunga jide are mugendie gari ono bakube kurunge binte ibona bugunya kunywa yembe uja kunyunga energy drinks ako energy drink kara kirete keye energy drink come on ukunywa soda utakuwa na ugonjwa wa sukari ukunywa sukari nini
acha sukari, acha kukunywa soda. Unakunywa soda kwa nini? Inakusaidia na nini? Kula matunda, unakula nini? Unakula mikate mingi ya nini? Keki mingi, Frida. Ya nini? Kindagara kitu barajika tu sukari. So let us run away from bad diet. Yeah. Naboko manyo nchi muri area hale no kubene burere bwa diabetes mbokora ikibuli mukuru ase clinic ya Walfit. Igege isinya gitari ya itoga igantu bwate ryogo liko ntubwata maryoga manga kuwenye sukari. Ntubwate ryogo liko rukunga ntubwate nandi ngendo kenda ko ta Frida. Bantu bakale mbabwate buri sukari. Konya ko muntu nge buri sukari utaingo nyora bantu bakale. Bora bako jaba bantu bona. What I can remember is that my grandfather died around 86 years. My grandmother I lived more than 95 years. Another maternal grandmother as an about 95 years. But what will we sukari? Umanye tegen to very important that I want to manche very. I want to bakali roboli bali indagre ya mugondo. Oboli mbugati ntukunga chromium. Chromium is a mineral a connection sukari yago te kogende igosegende nsesa manyinga. Kayura rus chromium. Chromium oko nyose ndagre ya mugondo noboli ekende kwende whole grains meal. Oboli oboli unakisaidia. Kumabwa maemba unakisaidia because you're getting a lot of chromium. Wewe chromium kwenye sukari yake sasa kwa ndiko segende ntubwata chromium gato koni ntubwata maryoga mange akomekshonge sukari yako tiko gende igoro kugwa nturu sukari so onye kubotu buri sukari tadre sinyakitari yetu ya Walfit lakini kile sinyakitari yetu ya Walfit tali buri sukari bugato kugwa ni Frida Ekero umuntu abwate burire bonde bose bokumusumbura no bwate burire high blood pressure no bwate burire sukari no bwate burire arthritis no bwate burire kurumumogongo burire bonde bose bokubosumbura nicyo sinyakitari yetu ya Walfit because ntubwa tumanyi kandi ntubwa ndingira yo kokonya bagero wene ile sinyakitari yetu ya Frida nyakitari yetu ya Walfit twachakire korente binte bingi Munabono twamanyira abantu abange bagotumia chemicals cyale kikolenta cancer munabona abantu bakubeke etuki yawe die abantu bari bagote free enda kitu tugugurane how old are you now aya gwale go se 30 ogote banga what was in yakere so ntubwate ki die ga natural ntubwate kinguru Chabaga kan kokonya turaban tubota maryoga mange tubota bintu bingegai so teruwate shide ndiyonzi ndio sinyakitari ya Walfit editegane daktari kana most zinkoro sinyakitari ya Walfit Health Centers tubwate clinic gabo songo ase nyomba ya Uhuru Plaza ugocha mbaka marigi tibosongo ga tero kire marigi asijibuche kire maega ga nyomba ye ntambenere kurunga Uhuru Plaza nje goroba ya gatatu erumu 307A no konyore nyakitari yetu ya Walfit tubwate clinic so much well doret and tubwate clinic ende gari karatina nkere namba ya nesim 0722 245763 0722 245763 mbuye mona soko tuligereri obutukovya ndiye mona sana mwanchi muri kwa beriko basangana insiko tugasage tumorobiriga gwikabone gatwikira omwalyo nabasemele kwa na kwa bere gukwemanya amange kubwatikana n'uburuire twaba tugukwana litkolya lera nchinkuru kwa Frida kirwa twara oburigeria borobya karibu tena sana daktari ndiye mona